Kenyam bala mal kana dial kontin bangi jeme bajagor kon wala ban right ke qui vowel ki tenchol kon kanu re bane kere bane te kere te chagor ne ken ban ne la re bane ken bane yuale ken bu ko right ne extended vowel in tungnat gwari ne kere bane ken bane yuale kere de to chakalat pingwas me bu kon ke kwen kalkali ko bu kon kula tenge shimo gwa team and one malat kon gwas me roine kon kare bane kane bane yuale ke example ken ke ka shane ken no gwas me kalisana me de kontene no bana right no ka titi du ko right ke kwire bane ke tensual ke extended vowels ban right ke bane yuale tensual ke vowels no we learn how vowels change in form and sound badan ngi ka do badan la michare baka chaja goriet do badan la gere ni jo rida ba rida dien ba jo no bu kon je gwasme no jo dien ban je ngai ke ta dan la ka redu yan no je gwa dan cha ka gor ban me ban je kefkel ka rudan ko jen amugwa mede kon dial de kon te ka ngaitin gwa da me ban je to ka men yam no ban e to ka a ka bon aka la a point the vowel okay a vowel an a me metaken la vowel te ka dicha gor ka jekel te bananen gwasmene mishi kon a ci kon ne kon te kon ka a te kon ka ha no te kon ka ha no ne me a ha mi jin ko de je a ha ha man chal ga je a ka je o kel kaman kwan ga je a o mi cha ka gor la ro ko te ka riet me la te ka kan bane yuale mi chal ka me a ki ha ban chu we ka shane ken ka riet tini ko de ko na shu nga jagwa ka shane ken ka ti men ya me a chet ke kar a kar raw de chet ke ha gari magar karan dong de wunun wala ka garkan ha chet ka gari ha chala kar chet ka kar no bi shunga jeno a ke ha gwar ka kariye de ti am henri de koken a chet ka kar ha chet ka gari ha chet ka kar bi kabna mo ka dop ko bitong nat no bi kula ngach wana ka bane yuatin koken kenere bane gwaza me ban right ke kwi o jen bote ka bon re bane kan bane tensual ka bane yuale no kula te ka vowel menyam o rewde shale o dien shale ho no gorjeno bika tim no na me shale o de nang o me shale o de nang o me shale ho de nang ho no ka tungna bana je latkel ke chene ka o chet ke tok mi chala tok mi ta do tok chala tok o chet ka tok o chet ka kut mu kodran chala kut o kut ho chet ka kor ho kor o kut o tok o lonong te ka tok o te ka kut o te kor non bi ngajino ne me lat ke je dere ti la to ko gwada me kan chal ke consonant non ke bantin che jot ken ba to ke je ka bo gut ke je consonant la to ko ne ke riet ko gut ke riet ne me chi kon o chan ya ngajen tame te ke riet ngwande kon ko gor ke je no tuk dan ke je tok o e kut ho akor o ho no goro jin bi hono no dere ka ngach ke dere ka kwen kalkale ma bana wete na ban right ke mishal ka me ne me shale jen bakel ka banetin chon kon kain o bani yuale ka vowel group cha de ka tongwan chirmenen kon mo gwata me to kon ke to kon ke to kon ke ha no na me chawide de control no chawide chaje ke ko don karan kan ngach ki kan
kwena gwa dob dan de ngai ke je cha wi de ke je chimnen kon mo gwa de meni tangwen ni mi chi kon gor kon te ke ti cha go de dong cha George but nen kon ko gwa de mo kam nen common no de kon nen gwa se me no chan je kulel no so na me wana we to kon ke ha na me cha tara ke na me cha wi de ke na me na kana ke na me shet ke per na me shet ke kek na me ha shet ke ta awawa de to wana ke nung de ko gor ke je ha per kek ta no wana ka kana kan dok ti kan ten kon te ka ten te kan ga vowel ka te ka extended vowel ba na me ke ha no bro yu ka ba ka gwa ko do bu dan dong de na mo de ngai ke je na me to kon ka ha te ka bonde nga ko jen bayol ka re banan kontin chal re tin ka je na me chale ha na me na me ha ha no he me chit ka ker chit ka kir ha chit ka shat no he ker kir ha shat broad ka bika alamugwa ka kwi tok nat dob dan de tok nat de ngai ke ja bana we ka o we na me na mene kelka ban yuali no take take re bakabo chimen kono mane me na mene ho kana ho shit ka coach mi cha do coach ho shit ka coach kana riete ko ken de gor ka ho bro ke beka shit ka coach ho shit ka coach ano goro brito bi ka ngach ka do dan dir ka ngach ke ja baro gwada me ke na me baro ke kwi kana kwi uka ka kwi ika no mnen kon mo gwada me chale shit ka piu hi shit ka piu ana shit ka tuk na mutu go do no titi go ken ka ngach en na me kana hu yo bu kon ban jejek je konong piu hi je konong piu de dagen de ngai nga jodien na me hu shit ka tuk awawa der go der ro ka bagatin ko titine go ken ka kwingiska ka do dan der ande tong nat der je ngai ke je tong wer gwa ne siang mu choro la tena gwa la jalwa ka gono jin bi channel bi nyane de ko ken ku chu pro jino jin ba bi subscribe ka jen channel mene men bu kon ko le ka gwa da ka de la let read each word aloud read yala kon channel kwen ka George ka jom dit identify the vowel sound ngini jawdien ala kende chalga ti bane yuale kire bane bi ka ngai ki jut ken mi cha dor gor bi ngaje no ne me de jana ngane bi practice mo bilat practice writing each form on ngine rodo ko bu dor bu ja gor ko mi shi bu gor bi gine ka shi ba mal chubloid mo rodo pendu kene bugdu bu tung nat bu chu tia ka ji gwada dana gor jen o de tung wa de lan ana men jak kenen de kona kap re bani ano ke di shalgati vowel extended vowel mi kana ko de riet de jor de jager it have change meaning and sound mid lat ka do la kan jodo la kana ger gorjeno jin bi rodwangi jin siang you should have practice every day or practice daily ni siang lam rodwangi ji bro mo ka dor bi riet bi gor bi tada bi ngai ko jin malaw pali bi lo jegurun cin tok mo cha malabe gorno bi practice bi jalle ni siang teach others to preserve tongnat onen one ite ko ken bi ngi ko bi ko tong wer bi kana rom ko rodien kel ke bala dor mo gwa ko ngai kone ka culture la gorno ba no mo ba janga ke ba je preserved ke ba je to ko be gen future generation be kula lok gwaye an ban je kan ngi jado dien mi jiram jidit chu channel chu ko rodien odin bi subscribe no ko bi ngi den kon ba no ngwa bi kan chamala chu ko ji an bi ataga mal ban yo je kan descend dien bye bye